a discouragement. Verse 5 is the power of discouragement. Verse 6 is disappointment. Yes. Hallelujah. Mawungabheka nje ngithema ngihlela ngayihambisa ngabodima salwana. Verse 7 is disorder. Kune disorder lapho. Praise the Lord. Verse 8 no verse 9 bese kuba ne deliverance. 4 sebu good discouragement. NgesiZulu lithi ukuphela amandla. They were moved from the Mount Hor, following the road that goes to the Red Sea. In order to get around the Edom, the people become impatient. Inhliziyo yabantu bangcwele lithi Bible ke yaqala yenza njani yaphela ini amandla. Ngizwakala bazalwane. Amen. Uma ngabe basahamba along the way bekusasemnandi basuka ko Red Sea. Kodwa ke endleleni bazalwane uma ngabe ukhumbula uNkulunkulu ebanqobela ku Red Sea baye bahlabelela nokuhlabelela kwabamnandi babona amandla kaNkulunkulu babona ubukhulu bukaNkulunkulu kodwa manje sekusendleleni bazalwane. Izinto eziningi uma ngabe zenzeka azenzeki noma ngabe kukuphi kodwa zenzeka kuphi khona abazalwane endleleni. Sikhona ithandwa zezulu. Amen. Phela uvukile namuhla. Uvukile bantwethu. Nathi asivukeni ngoba uvukile. It was proven ukuthi uvukile. Itshe latholakala liginqiwe ngoba lenjani bazalwane evukile. Ababayohlola ethuneni bathola impahla ama-proof lawo ukuthi unjani wavuka kwabafileyo. Lahamba ithuna layohlolwa kwatholakala isidumbu singekho ngoba uJesu enjani bazalwane evukile. Labazalwane sibheka ubude bendlela. Abantwana abasizwe nguNkulunkulu bafika endleleni bazalwane baphela amandla. Why baphela amandla? The reason ukuthi kahle kahle endleleni kukhona zonke izinto. Sikhona abazalwane. Endleleni kunama road sign, endleleni kunama stop sign, endleleni kunama robot. Ngezwana abazalwane. Endleleni kunabantu abangadrive kahle. The reason kukuphi bazalwane kusendleleni. Amen. Endleleni yila abantu becasukelana khona. Kunomoya nje wendlela basalwane. Bayazi abantu abadriver ukuthi indlela inomoya wayo. Ngiyezwakala basalwane. So sithola ibandla likaNkulunkulu elimaziyo eliwabonile amandla akhe selithola i-discouragement basalwane. Ngiyezwakala bazalwane. Lithi Bible ke i-discouragement ayizange yaba yodwa. Ba-invite i-discouragement ngenxa yobude bali bazalwane bendlela. Base bakhathele ngenxa yani yobude bali bazalwane bendlela. Uma ufunda uverse 5 lithi Bible ke and they criticized God and Moses. I-discouragement uma ngabe ifika yafika ngaphakathi yaba namandla yazala ezinye izinto bazalwane. Lithi Bible ke baqala bakhuluma kabi ngobani bazalwane ngoMose nangoNkulunkulu. Asibuyeni bazalwane bakhuluma kabi ngoMose nangoNkulunkulu. Akukhulunywa kabi ngenceku kaNkulunkulu. Angeke athule uSimakade ukhuluma kabi ngenceku yakhe. Lithi Bible ke baqala ba-criticize abazalwane. Baqala baba nama-blame. Ngiyezwakala bazalwane. Baqala benza izinto ezirong. Kwenza
bazalwane ubude bani bendlela. Umlomo wabo waqala wakhipha izinto ezingenayo impilo. Ubude bendlela. Hallelujah. Hey, ngathi besingaze singene nje sithi ubude bendlela. Sibe ne topic nje bazalwane ethi ubude bendlela bantwana. Bakhuluma kabi bazalwane. ngoNkulunkulu baba emotional bakhuluma izinto ezirong ngezwakala bazalwane. Lalela uma ngabe uqala ukhuluma izinto ezirong nasemlonyeni wakho uphuma izinto ezirong ngezwakala bazalwane. At the end of the day nama decision ozowathatha neyinqumo ozoyithatha zizobe zirong. Discouragement uma ngabe ifika iaffecta ingqondo iqala icabange izinto ezirong. Uma ngabe hawu nomzalwane akusiyona labekhuluma kahle ebandleni, akusiyona labekhuluma kahle ngomfundisi kuthe wazwangisiza mfundisi mina vele ngiyesokela abazalwane kodwa ubude bendlela sebenze bangwele ukuba abe ne discouragement and leyo discouragement ayibamba umuntu oyiwani. Lithi iBhayibheli ke yabantu ibandla lonke langena ku discouragement ngenxa yobude bendlela. Praise the Lord. Once wakhuluma izinto ezirong sozoqala ufocus eyintweni ezinjani bazalwane ezirong. Ngizokala bazalwane baqala bacomplain ukuthi Moses usikhipheleni lapha eGibhithe. Bakhumbula ezonweni, bakhumbula impilo yakudala, bakhumbula labe bagqilazeke khona. Mana ngazi ukuthi kwenzakalani labakhala Nkosi. Yebazalwane uJesu akhiphile wageza waklina wakoroba izono zakho zathethelelwa ngenxa yobude bendlela. Sokhumbule emuva uthe encwadini kaIsaya uthi ningakhumbuli izinto zakuqala, uthi ningazindli ngezinto zasendulo. Uthi bheka mina Jehova ngizokwenza okusha, uthi ngizovula indlela kwahlongasibi, ngiveza amanzi edwaleni, ngiveza amanzi ehlane. Bukani ke bazalwane, lithi iBhayibheli ke uma ngabe sebakhulume kabi, because i-discouragement inamandla yenza ukuthi abantu bakhulume kabi. Ngizwakala bazalwane. Uma ufika ku verse 6 uNkulunkulu waba disappointed. Yazi umuntu omsizile, umuntu omkhiphe ebugqilini sasokhuluma kabi ngawe. Uke wathi umfundisi uMngomezulu ke kunabantu bebasenkingeni abasizile kodwa namuhla sebanamahlo kube sengathi abasizwanga nguye. Kanti basizomba libazalwane uye. Mfundisi kunabantu abanye obasizile ngelinye lamalanga kusobe ngathi awukaze wabasiza. Kuzobe kwenziwa yini ngenxa yobude bendlela. Kunomunye umhlabeleli sasowuhlabelela othi it's long way to heaven. Kuyahanjwa la endleleni. Nkosi ngiluqalile uhambo lwakho uthi ngobekezela ngohambo. Lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu ophilayo uma ngabe sebaqala ukriticize uMoses noNkulunkulu. Yangithusa lene kaMoses. Hallelujah. Yangithusa lene kaMoses bazalwane.
noma ngabe sekunzima kanjani ebudeni bendlela so discouraged kangakanani ungadlaleli itshene ifayo ungayilandeli isiqalekiso siku ungakhulumi kabi ngenceku kaNkulunkulu sikhona abazalwane lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu wasukuma naye asezulwini ngiyezwakala abazalwane i-discouragement uNkulunkulu uma ngabe esedisappointekile kune action ayenzayo uSimakade lithi iBhayibheli ke wathumela inyoka abazalwane ngiyezwakala abazalwane wathumela inyoka yazi inyoka ngathi ziyakwazi ukwenza umsebenzi inyoka la iBhayibhelini zikaningi le inyoka lezi uyabona ukuthi noSathane udlala ngeinyoka abazalwane noma zodiliza umuntu ensimini yaseEden kwavele kwaba inyoka abazalwane nami noSimakade manje usebenzisa ilibazalwane inyoka noMoses bayokhipha abantwana bakwaIsrayeli kwabiza ukuthi ayuze inibazalwane inyoka kusho ukuthi iyakhona ukuba ithulusi inyoka abazalwane sikhona abazalwane kanti nabathakathayo vele basebenzisa inyoka abazalwane sikhona egameni likaJesu namadevil worshippers asebenzisa inibazalwane inyoka abazalwane lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu wathumela inyoka lithi iBhayibheli ke inyoka zakhona sazikade zino-poison uNkulunkulu wayithumela ukuba ziyobaluma abazalwane zasingadlali inyoka angazi kwakuhlobo luni lwenyoka uma ngabe uke waya ezulu wayibona inyoka ukuthi zinjani haleluya uma kungangena nje encane labazalwane yabona nje encane ngithi ichiki bazalwane haleluya itulo zingaba empty bazalwane nishencane nje bazalwane ichiki bona what about lezo uNkulunkulu ayithumela abazalwane lithi iBhayibheli ke zazinesihlungu ezawenza umsebenzi lithi iBhayibheli ke zabaluma abantu uma ngabe ikuluma inyoka abazalwane inyoka ino-poison ikuluma maqede kungena upoison ngaphakathi ngiyezwakala abazalwane and uma ngabe usakhula bathi bebiza uthathe indwangu uvale igazi ukuba lingahambi le poison ingakhoni ukugijima haleluya iye enhlizweni ngoba automatically uyahamba wena ngike ngalala naye endlini emfundisi inyoka emakhaya ngisaseyinsizwa ngafika ekhaya babukubheka ngalala fika kuyi-Friday Saturday Sunday bengakabi nemoto ngisaseyinsizwa nje haleluya esilendanyana uma ngiphuma sengihamba sebayangifonela ekhaya abantu sebagcwele ekhaya kanti lo muntu onjani uhlala nenyoka endlini uma ngiqeda nje ukuphuma ngithatha ikhwama mama umfundisi Ntombe la iyaphuma yayirola phezu kombhede kunomunye usiswami osowashona uma ithiyangena iyathi yamqeda bazalwane mina ngihlale nayo yayihlalela ngaphansi kombhede ayizange ibe nankinga yayiphumulela ngiyezwakala bazalwane sebangifonela ngisendleleni hawu ndoda kanti umuntu onjani bengihlezi nayo inyoka haleluya alright ke bazalwane silabazalwane lithi iBhayibheli inyoka zabaluma bazalwane abantu lithi iBhayibheli ke uma ngabe zibaluma ngiyamthanda uIsrayeli lithi iBhayibheli ke waya kuMose inyoka zize ngedisappointment ukudisappointeka kaNkulunkulu bazalwane uthi lapho ngivala imvula ngithumela isikhonyana ezweni ukuba siqede konke uthi bazithobe abantu babo kuneyinyoka ezinye othola ukuthi singathi zithunyelwe uSathane
kanti hayi khona kunendawo lapho zivela khona. Kunezinye ongathi abanye bazama ukuzelapha kanti uNkulunkulu uzama ukubuyisa abantu endleleni. Nosimakade uyayithumela inyoka ukuba ziqede abantu. Hallelujah. Yangena ipoison bazalwane kubantu. Kwaba nepoison. Hallelujah. Yabona uNkulunkulu mangabe sathumele inyoka sekunenyoka phakathi endlini kaNkulunkulu. Ngizwakala bazalwane. Ya abanye sebahleba sebangena upoison bazalwane. Bebekade bangena upoison wani wenyoka bazalwane. Sikhona bazalwane. Angisheshisa nje masinyane. Lithi iBhayibheli ke baya kuMoses. Uma ufunda kahle leBhayibheli lithi ke bathi Moses sonile. Buka bazalwane. Ufuna sithathe la iposhi. Moses sonile. Baya describe ukuthi sone ngani bathi asikhulumanga kahle ngoNkulunkulu nangawe. Ezinye zezono ukuze zikwazi ukusuka endleleni, ukuze inyoka zikwazi ukusuka kuwe, kumele uma ngabe uyiletha umtshele straight uNkulunkulu ukuthi Nkosi angenzanga kahle, that it's 1 2 3. Amen. Nkosi ngithethelele baba. Kuthethelele wenze. Kufanele specify, angihambanga kahle, angikhulumanga kahle. Ngizolala bazalwane. Nje yingenxa yesimo sami. Yimi engikhoze lento ukuze ibe njani bazalwane, ibe so. Any discouragement uyethembeka kuSathane bazalwane. Ngizolala bazalwane. Enye indoda yathi uma ngabe ikhuluma ngenye lamalanga yathi yafika eshop kaSathane. Hallelujah. Mayifika lapha eshop kaSathane yathola kunamathulusi kaSathane. Ya ihardware kaSathane bazalwane. Umsebenzi bazalwane. Mayifika lapha yathola inzondo nayo ine price yayo. Inhlebo nayo ine price yayo. Umona nawo une angithi sithengiswa kaSathane. Ucabanga ukuthi uzothola uthando eshop kaSathane? Sinjalo bazalwane. Febe nabo kune price yayo. Hey kodwa wamangala intwanyana nje encane ogamala ku discouragement. Incane kodwa idula ngenye indlela bazalwane. Sikhona bazalwane. Ngoba uma ngabe uthole yona iyaqeda egameni likaJesu. Manje ngisheshe bazalwane. Lithi iBhayibheli ke bavuma isono sabo phambi kaNkulunkulu. Uma ngabe ufunda uverse 8, the Lord said to Moses, make a snake and put it on the pole. Anyone who is bitten can look and eat and live. Abantu bafa ngaleso sikhathi. It was physical death. Sikhona bazalwane. Babelunywa inyoka maqede bafe physical. Ngizwakala bazalwane. Kodwa uma ngabe sifundana bazalwane, uNkulunkulu unikeza uMoses ngasummarize nje. uNkulunkulu unikeza uMoses impendulo. Zenzele inyoka yethusi. Ngizwakala bazalwane. Kuzothi umuntu uma ngabe siku deliverance manje, uma ngabe eyibheka noma elunyiwe uzosinda. Impendulo kaNkulunkulu ayisho ukuthi Moses tshela labantu bathathe izinduku bazalwane noma izagila bayoshaya inyoka. Cha kwakungesinjalo bazalwane, ngoba uzothi uhlezi nje endlini uyibone ingena izokuluma. Uthulele embhedeni nansi inyoka nje vele iqhamuke nje izokuluma. Uyayihambela emgwaqweni nansi inyoka izokwenza njani, izokuluma bazalwane. Uphethele ibag yakho bazalwane mawuthi uthi uyadonsa la, hey yasisinda kangaka le bag, kanti sekunomnumzane phakathi uzokwenza njani bazalwane.
uzokuluma bazalwane. Ngiyezwakala bazalwane. Uthi ke yenza inyoka yethusi. Bese uyayibeka lapha. Kuzothi umuntu uma ngabe eyibheka noma elunyiwe uzokwenza njani? Uzosila. Ngaleso sikhathi kwadingeka uMoses athathe inyoka yethusi bese uyayiphakamisa. Bese kuthi ibandla uma ngabe libheka bazalwane noma selunyiwe bese lenza njani? Liyasila. Sinenyoka yethusi bazalwane ebekade sigubha umkhosi wayo. Ngiyezwakala bazalwane, ephakamisiwe ukuthi umuntu noma asalunyiwe maqede asile. Uma ngabe uyibheka wenza njani bazalwane? Uyasinda. Ngiyezwakala bazalwane, la kwakungadingeka imthandazo kodwa kwakudingeka nje ukubheka kuphela. Ngiyamthanda uNkulunkulu because abantu bonke amehlo banawo. Wayefuna basinde bonke ukuze bathi uma ngabe babheka besebenza njani bazalwane bayasinda. Ngiyezwakala bazalwane, noma egula enze njani bazalwane? Esile. Noma esefa uma ngabe eyibheka bazalwane enze njani? Asile. Okwabo nje kwadingeka ukuthi bakholwe emazwini kaMosi awashilo ukuthi uma ngabe babheka bazokwenza njani bazalwane? Bazosila. Okay, sesihlokweni sethu ke manje. Njengalokho uMoses aphakamisa inyoka yethusi ehlane, kanjalo nendodana kaNkulunkulu imele ukwenziwa njani bazalwane? Phakanyiswa. Silapho nje bazalwane. Kulezi insuku bazalwane kudingeka abantu abazothi seba. That's why ngifuna uverse 5 because ngifuna uverse 4. Kudingeka abantu bazalwane abazothi sebayitholile inyoka yethusi maqede besebenza njani bazalwane? Bayayiphakamisa. Sila ngicela uphinde ungifundele uverse 4 wakho. They travel from Mount. No, singale uJohn fundisa. Njengalokho uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana kaNkulunkulu imele ukuphakanyiswa. Njengalokho uMoses ayiphakamisa inyoka yethusi ehlane, kanjalo nendodana kaNkulunkulu imele ukwenziwa njani bazalwane? Ukuphakanyiswa. In other words, kunabantu bangcwele ekumele baphakamise indodana kaNkulunkulu bazalwane. Why siphakamisa? Ukuze bonke abantu abalunyiwe bathi uma ngabe babheka noma bayibheka bathole ukuphila. Ukuze bonke abantu abasezonweni abafayo bazalwane bathi uma ngabe iphakanyiswa bayibheka maqede bathole ukusinda bazalwane. Abantu bafaka ngaka bafela ezonweni baseyingxakini. The reason why bazalwane ukuthi abantu abathole indodana kaNkulunkulu abayiphakamisi bazalwane. Sibuyeni la bazalwane, abayiphakamisi indodana kaNkulunkulu kuze kufike esikhathini bangcwele la baphakamisana khona bodwa bakhohlwe ukuphakamisa lo obasizile bazalwane. Izulu liyakhala bangcwele esikhathini esiphila kusona. Abantu bayiphakamisa bona, abantu bafuna kuvela bona. Lithi iBhayibheli ke njengalokhu uMoses ayiphakamisa, akazange ayibeke phansi uMoses kodwa wayiphakamisa ukuze bonke abantu abalunyiwe, ukuze bonke abantu abanephoyiseni uma ngabe bayibheka maqede basinde bazalwane. Isikhathi bangcwele ladingeka khona ibandla elizomuphakamisa uJesu. Ngiyeswakela bazalwane, ukukhuluma kwabo kumphakamisa uJesu uma ngabe bafakaze
indoda ngiyazwakala bazalwane baphakamise yena abantu babone yena wena uJohani mangahle mina besiyaphakama yena bangikwane sithole udumo ithina ngiyazwakala bazalwane abantu basibonile ithina kodwa kunendoda ekumele iphakanyiswe abantu bafuna ukubona uJesu bazalwane bakhathele izinto eziningi uma ngabe uthi usindisiwe impilo yakho kumele iphakamise uJesu ngiyazwakala bazalwane ukuhamba kwakho bangcwele kumele ungahambi nje kodwa ukuhamba kwakho kuphakamise uJesu sikhona bazalwane nisho nokugqoka kwakhe ebandleni kumele kuphakamise uJesu ukuthi mina ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe akaphakanyiswe uJesu bazalwane akaphakanyiswe uJesu bazalwane emkhulekweni yethu bazalwane asike siphakamiseni yena bazalwane igama kaJesu alingashode ebandleni uJesu angashode ebandleni sikhona ithandwazi lezulu akaphakanyiswe uJesu bazalwane nomuntu ozofakaza athi ngiyambonga uJesu asike siphakamiseni yena bazalwane nisho uJesu bazalwane lithi iBhayibheli kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa sikhona bazalwane uNkulunkulu udinga lolu hlobo oluzophakamisa uJesu abazothi mabakubheka babona uJesu ngiyazwakala bazalwane abazothi mabakunikeza udumo uvele ubedlulise ubasekuye bazalwane ngiyazwakala bazalwane udumo kaNkulunkulu lugcina selisala kithi njengabantwana bakaNkulunkulu sigcina sesidumisana sodwa sigcina sesibongana sodwa sikhohlwa ilolo wasisayo wasikhipha ezonweni this is the time bazalwane ukuthi uJesu akaphakanyiswe impumputhe uma ngabe bayibuza ukuthi isizwe ngibani ngiyazwakala bazalwane ithi uJesu umsizini bathi mosuJesu uyisoni uthi angendaba ukuthi isoni noma kunjani kodwa kunye ngikwaziyo ukuthi bekade ngaboni kodwa manje sengiyabona ithi iBhayibheli wesifazane waseSamariya uma ngabe sasizakele waphuma wangena emhlabeni wonke wamemezela ukuthi wozalile izobona osiza impilo yami waphakamisa uJesu bazalwane asike simphakamiseni uJesu asike simphakamiseni uJesu yonke into eyenzayo kube yinto ephakamisa uJesu bazalwane lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu wanikeza igama ephezu kwamagama onke ukuze amadolo wonke wasezulwini aguqa phambi kwakhe awasemhlabeni aguqa phambi kwakhe amadolo ezangoma aguqa phambi kwakhe amadolo enyanga aguqa phambi kwakhe amadolo abathakathi aguqa phambi kwakhe amadolo abodlanyana aguqa phambi kwakhe amadolo aboshe